bitna pobjeda za nas, jako velika pobjeda za nas. Startovali smo jako loše, sa 3 poraza, pobedili smo prošlu utakmicu Krku, verovatno za neke pomalo iznenađujuće, međutim, ovom pobjedom smo potvrdili da imamo jako veliki kvalitet i da možemo mnogo toga da uradimo u ovoj ligi. Tokom čitavog meča smo gubili, međutim, verovali smo tu pobedu i igrali strpljivo čitavih 40 minuta. Kao što znate, mi smo najmlađa ekipa i morali smo da istrajemo 40 minuta i mislim da se taj trud isplatio na kraju. Čestitao bih mojim saigračima na ogromnoj pobedi i protivničkim igračima na fer i korektnoj igri i želim puno uspjeha u nastavku. Reći svima, prvo čestita igračima Mega Vizure na zasluženoj pobjedi. Što reći od utakmice, jako je teško sada nakon 5 minuta, nakon završetka utakmice bilo što pametno reći. Šutao da igra odličnu utakmicu, do nekle batur mi ostali smo podbacili, počevši prvo od mene. Jednostavno, nažalost nismo došli do jako bitne pobjede za nas, ali eto, ponedjeljka počinje nova faza treniranja, moramo svi digniti glave i jedino nas to može izvući na pravi put. Ne smijemo kloniti ka pobjedimo, ne smijemo se dizati kako ne smijemo poraz kloniti. Nadam se da ovo je jedan jako loš period iza nas. Gotov, od ponedjeljka krećemo isponova i nadam se da ćemo se vratiti bar do neke pobjede da izborimo taj ostanak u ligi. Prošlomjenjena pobjeda protiv Krke mislim bila prekretnica u glavama ovih igrača da shvate da su dovoljno kvalitetni i dobri da mogu da igraju Jadransku ligu na nivou, da budu konkurentni i da pobeđuju utakmice. Znači, prve 3 utakmice gde smo istina imali jako težak raspored i jako kvalitetni protivniki Cedevitu, Partizan i Gokelu. Cedevita koja je bez poraza bilo da sad ne znam što je uradila večeras protiv Cibone. Partizan, znači, koji u pioniru jako može pobediti i Gokeja koja je bila prva prošla za onaj kraj lige, sigurno su malo impresionirali moji igrači i nismo igrali na nivou na kojem realno možemo da igramo. Međutim, protiv Krke su neke stvari došle na svoje mesto i to se odmah odrazilo i na ove večerašnje utakmice gde kad je Zadar imao neke svoje dobre momente i pravio i 8 i 10 razlike činili se u jednom trenutku gde nismo gubili glavu i uspevali smo uvijek da se vratimo. Znači, čekali smo svoju šansu, igrali smo prilično kvalitetno odbranu čitavu utakmicu, Šutalo je tu iskočio, međutim, pitanje tim, a ne jedan igrač i često nekad kad si jedan igrač istakne, ovi ostali malo posustanu i onda kad treba, nema nekoga još da reši osim Šutala. To bi stvarno čestitao na jednoj izvrednoj partiji. Moji momci stvarno su pokazali veliko srce večeras i ova pobjeda će nam puno značiti u nastavku prvenstva da igramo hrabro i sa ambicijom da apsolutno svako pobedi. Evo neko koja će do polu petu kolo, već smo ušli u veliki problem i jako loša situacija za nas. Ja ono što sam rekao u najavi utakmice da ne znaš da nikad nije dovoljno dosta, ni 10 razlike protiv Vizura, lako ide u minus, ali lako se vraća nas. To sam upozoravao cijelo vrijeme. Druga stvar koja je, to je njihova ta timska obrana koja je nas apsolutno danas razbila nam unutarnju igru, suradnju visokih igrača i tu napravila velike probleme sa puno promašenih zicara u otvaranju utakmice gdje smo mi u biti ulazimo na taj način, imamo neki mir. Previše toga na vanjsku liniju, previše toga na Šutala koji nas je u principu sam držao, međutim na kraju mislim da smo najveće probleme sami sebi napravili sa obranom. Mi smo dozvolili najprije misliću lagane prodore, poslije iz ove igre 2 na 2 gdje su igrali sa 2 visoka koja obojica šutiraju dobro, gdje smo se loše branili od tih šuteva, a i kad bi promašili imali ste ovaj skok 2 puta, mislim Jokića u napadu iza odbrike. Dakle, u principu nismo se držali nikakvih pravila i šta je najgore, izgubili smo utakmicu i u tom dijelu, odnosno pala nam je obrana i u tom dijelu šuta za 3 poena, a u ovome isto tako i sa prodorima i sa skokom u napad. Tako da možete nešto žrtvovati, međutim mi smo krenuli se držati jednoga dogovora, na kraju smo izgubili u sva 3 dijela i mislim zaslužena pobjeda. Dosta smo konfuzno izgledali u završnici. Meni je žao što je to tako jednostavno. I ono što se ponavlja od početka godine,
I vidite koliko sad i šta znače visoki igrači koji mogu raširiti lopte, koji praktički drže i onda puno olakšavaju tim barskim igračima da mogu lakše igrati i ovim kovima s loptom i ovim ostalima bez lopte. Kod nas je taj problem evidentan od početka, međutim, tako je kako je i u situaciji smo koji jesmo i moramo se voditi. Plavo bile boje, ti si nam u krvi. Kada slaviš, kada gubiš, kad si zadnji, kad si prvi.